Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Efirde haberler vakıtı bugün programımızda. Kırımlı Federatsiya Şurasının reisi ziyaret etti. Iyun 7 günü Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile 16. canlı bağ geçecek. Paytaxtımızın sakinleri nasıl sualler hazırlaylar? Kırımda Rusya'da en güzel yol kurula, işler nasıl devirde? Yanı havaliman, yanı reysler. Akmejit havalimanı 60 yönelişten musafirlerini kabul etti. Bu ve diğer lihalarını bizim yayınımızda seyrediniz. Rusya Prezidenti Kırım İçki İşler Nazırlığı'nın yol başçısını işten boşattı. Vladimir Putin Kırım Cumhuriyeti boyunca İçki İşler Nazırını polis general mayorunu Sergey Abisov'ni vazifesinden boşattı. Bu haqda resmi hukuki malumat internet portalında neşritilgen kararda aytılan. Kırım Cumhuriyeti boyunca İçki İşler Nazırı vazifesine Abisov 2014 sene barde tayin etilgen adam. 2016 sene noyabrde polis general mayoru oldu. Hatırlatamız, Tunev'in devlet başı Fevkalade Vaziyet Nazırlığı'nın yol başçısını Sergey Shakhov'ni işten boşattı. Akmejit'te havalimanı 60 yönelişten musafirlerini kabul etti. Turistik mevsiminin başında Kırım'da Krasnodar ve Mineralny Vody şehirlerinden koşma reysler peyda oldu. Bizim televizyon takımımız birinci olarak yanı marşrutunu sınab baktı. Levhamızını seyretiniz. Всем известно, что совсем недавно в самом сердце крымской столицы открылся новый аэропорт. И с увеличением размеров аэропорта, конечно, увеличилось и количество рейсов. Сегодня наш телеканал полетит самым первым рейсом Симферополь-Минеральные воды. Давайте зайдем и посмотрим, как проходит вся эта процедура. Kırım ile hava yolları ile bağlı şehirlerinin sayısı hep artmakta. Bu sene Akmejit Havalimanı memleketimizin 60'tan ziyade yönelişlerinden hava gemilerini karşılay. Turistik mevsim başlaganının ise Krasnodar ve Mineralny Vody şehirlerine koşma reysleri açıldı. Жутко поражает все абсолютно новое, прекрасное, красивое. И мы направляемся к стойкам регистрации, чтобы забрать свои билеты. Akmejit'nin yanı havalimanı hakikat nende yarımadanın gururu kaydolungan son musafirler öz reyslerini beklegende canları sıkılmaz, gezinmek için yer yetirilir. Здравствуйте. Ваш выход 12. Biletlerimizni algan son biz memnuniyet ile Kırım dalgasını görmege yol aldık. Turistler yerli aerovokzalını tamam böyle atlaylar. Сказать честно, за старый аэропорт было немного даже стыдно, но новый просто впечатляет. Мне здесь нравится даже эскалатор, не говоря уже о зеленой живой стене. Büyükten büyük yeşil divarda güller ve ösümlükler ise onu görmemeknin çaresi yok. Bu ise yarımada musafirlerinin Kırım dalgası haqda fikirleri. Вид очень впечатляющий. Это волна, это море, это Крым, это будущее. Мы в шоке, честно говоря, такое строительство. Мы сейчас идем, любуемся, экскурсия у нас, встречаем своих родных. Ощущения невероятные. Каждому желаю приятного отдыха, сюда приехать обязательно посмотреть. Havalimanında gezingen vakit hatta meşhur insanlarını rast getirmek mümkün. Tesadüfen biz Kuznetskiy Medvedi hokey takımının kapı bekçisi Andrey Katyukhinni gördük. Курорт, мы были в Ялте, там, конечно, безумно очень красиво. В отеле в интуристе были. Все, конечно, понравилось. Еще сюда с удовольствием приехали бы. 2018 senenin bahar yaz devrinde yolcular taşıvı ile 18 avia şirketi uğraşa ve iş bunun bitmey. Havalimanımızın tarihinde böyle şey hiçbir vakit olmagan idi. Bu haqda Igor Laptev tarif etti. Приятно, что мы нашли общий язык с авиакомпанией и договорились о начале полетов из аэропорта Симферополь, что, безусловно, положительно скажется на транспортном сообщении Республики Крым с материковой частью Российской Федерации. И, что самое важное, наши пассажиры получат возможность беспересадочных полетов в Минеральные Воды, Краснодар и Ростов-на-Дону. Bizim televizyon takımımız peronga çıkıp öz uçağımızı karşıladı. Bu vakit o birinci reysnen Krasnodar şehrinden geldi. Ну, прекрасный рейс, прекрасный самолет, прекрасный Крым. Что можно еще сказать? Belli olğanı gibi dünyada en hafsız nakliye bu uçaktır. Bunun sebebi o her bir uçuvdan evvel maxsus teşkirivden geçirilgeni ile bağlı. Инженеры тщательно осматривают каждый самолет перед вылетом, осматривают каждую деталь, не дай бог, что случится.
Нәйет учаққа отырмақ вақыты келді ве әлбетте паспорт незаретінде суал бермек мүмкін. Запрещенные предметы, жидкость, аэрозоль, гелеобразные вещества. При себе имеется вручную карту. Смотрите, это смотрите, не снимайте. Всего доброго. Bizler ve uçağının başka yolcuları için uçuş 10 aytlı geçti. Uçak da yerge yumuşak kondu. Uçuş 1 saat 20 dakika devam etti. С Симферополя до Минерального вода полет был очень хорошим, и все было очень спокойно, и успешно долетели до места, именно до Минеральных вод. Mineralny vodi şehrinin aerovokzalını maqtamağa sıra düşmedi. Bu da bir kere Kırımlılar pek çaslı olğanını tızdıqlay. Аэропорт, конечно, не крымский, но зато горы красивые. Afsuski Minvodының дихатха лайық ерлеріні бір көріп болмадық. Бұны туристлерге қалдырайық. К сожалению, у меня совсем мало времени на то, чтобы погулять в минеральных водах. Есть всего 15 минут. Побежали? Ерлі таксистлер әлі қоныштық ве Қырымға машинанен қайтмаға аз қалдық. Олар яқшы чалышалар. Вақыт бұл ерде пек тез кечті. Ну что, пора возвращаться обратно. Evge қайтқанда учақта минеральный воды шерінің сәкенлері енді Қырымға етіп келмек қолайжа олғаны ақта тариф еттелер. Демек енді сықча кележеклер. Да, очень, в принципе, удобно. Конечно, удобно. Да, он первый раз летит вечером. Такое время, конечно, удобно, что вечером прилетаем. Бүтін ақшамны учақта кечіргенімізге бақмадан вақыт пек онайтлы ве хош кечті. Пилотның ішіні есе біз аля бақа қойдық. Жұмхуриетке яны рейслеріні ве чоқча мусафир беклейміз. Ну вот и все, на этом наше путешествие окончено. Буквально за 4 часа мы слетали в минеральные воды и обратно. И с уверенностью можно сказать, что это была одна из самых лучших поездок. Энвер Аблизис, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Бұл вақытта се курорт назырлығы Қырымға популяр йонелешлер бойынша ава билетлерінің фиатлары көтерілмемесіні қайт етмеді. Москва, Қазан, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону шәрлеріне доғыру ресінің минимал фиаты кечкен сенеге бақанда пағылашмады. Шымдығы вақытта едереде 57 рейс бойынша мониторинг кечірілі. Ресми сайтларының мәліметіне көре Қырымға эпосы йонелешлер бойынша бош билетлер бар. Қырымда Русияде ән гүзел йол құрыла. Таврида трассасы бұл ярымаданын Зиманеви тарихында ән бекленілген йолдыр. Қырымлылар оны ән өмір йолу деп адлайлар. Бұл ерде ән қатты талаплар. Таврида трассасының кәйфеті насыл тешкірілгені ақта бізімнев беті келіп қамыз. Bu laboratoriyada өлчеп үшін оларжы алет бар. Мультихасыслар әркүн олажақ трасса үшін епасы мальземлерні тәшкірелер. Яны ел елім бойынша құрыла. Сотрудники лаборатории ежедневно выезжают на объекты, отбирают пробы. Количество проб строго регламентировано нормативной литературой. И уже пробы приезжают в лабораторию. В лаборатории у нас происходит испытание по показателям, заложенным в проекте. То есть все материалы, используемые при строительстве, имеют качество не ниже требуемых. Мультихасыслар карьерде кетірілген топрақны, құмны, вичақылны яқшы етіп тішкірелер. Лабораторияның вазифасы құружылыққа келген эпасы мальземлерні сына бақмақ. Қарышманың қойлығының чықылының қабилігі құмның теркібі. Мультихасыслар бір вақыта эпасы еді дәртіні незарет етелер. Асфальтобетонның кефеті бірден эпасы басмақларда тішкіреле. Оның заводта құружылық мейданында ве меркези лабораторияда сына бақалар. Расскажите, пожалуйста, для чего вот этот метод нужен? Что он делает? Что он замеряет? Это метод, который позволяет нам по сопротивлению ударам, по сопротивлению проникновения вот этого плотномера, сделать вывод об уплотнении материала в земполотне. То есть сейчас мы ориентируемся на определенное количество ударов. Если мы его достигнем, у нас нет вопросов. Но мы параллельно все равно еще берем кольцо, какие-то параллельные испытания проводим. Так. Насколько это важно? Это в любом случае очень важно, потому что без постоянного контроля могут возникнуть ситуации, которые приведут в дальнейшем к проблемам в эксплуатации земляного полотна. То есть, возможно, какие-то просадки, какие-то участки, за которыми мастера не успевают следить. Русияда елкеде yolun эпасы 250 километрны супер-пейв технологиясы бойынша құралар. Бұл ал регионның географик иклим хусусиетлеріні назарға ала. Асфальтобетон қарышмасыны ел чоқ вақыт қызмет етмесі үшін келештірелелер. Мы добиваемся так, чтобы все параметры, которые должны быть соблюдены при строительстве дороги, они выполнялись четко и неукоснительно, как нашими собственными
этими подразделениями производственными, так и нашими субподрядчиками. То есть мы контролируем все, чтобы это все соответствовало нормативно-технической документации и проекту. Yol butun yaramadamızdan keçecek ve kerişni Ahmejit ve Ahyar ile bağlayacak. Keniş Kırım çöllerinden yol şehirlerini aylanıp geçecek. Bu yolga masraf etilgen vakitini eksiltecek ve en esası ekologiyanı saklayacak. Bu yılın sonunda iki yollukta hareket açılacak. Butun Yaramadadan geçken 4 yolaklı hareket ise 2020 senesinin dekabr ayından açılacak. Hasan Abibulayev, Hasan Zivadinov, Millet Телеканалы. Июнь 7 күні Русия президенті Владимир Путин или 16 жанлы бақ кечірілежек. Русия гражданларының суалеріне жауап бережек. Біз меракландық. Ахмежит сакелерінде президентке суал бермеге имканлары олса, бұл насыл суал олур еді деп сұрадық. Жауапларының арасында юлар, тибиет, тасыл, ичтимаи са меселері ве коммуналь қызметлерінің ішілі бағлы суалер олды. Хотели бы улучшить пенсию, конечно, обязательно. Пенсия у нас очень маленькая. И вот по сравнению даже в Москве где-то продукты дешевле, чем у нас. У нас все же Крым. И овощи и фрукты у нас очень дорогие. Чтобы просто как пересмотрели цены, чтобы жизнь у нас была. Я бы в первую очередь хотела бы, чтобы обратили внимание на Луговскую районную больницу. Вы пройдите туда, вот сейчас, как журналисты, и посмотрите, снимите территорию и отправьте ему на прямую линию, чтобы обратили внимание, какая там больница, 20 века больница. Вопросы к коммунальным службам, вот он лично у меня. Капитальные ремонты, вот это, потому что вот 2 года уже платим, ничего не делает. Ну, ждите там, может быть, это она общий котел, это может и 20 лет, и 30, ну, мелкие ремонты это делаться должны, отмостки там во дворе и прочем. Ну, пока не видно, чтобы она делалась. Никак не можем сделать межевание. Сейчас кадастр получила, а межевание из-за соседей я не могу сделать. А почему-то по факту не хотят делать. Я думаю, надо заняться образованием. Вы знаете, мои проблемы настолько мелкие, что не для президента они, не на уровне президента они решаются, на уровне местных властей. Федерация Шурасының рейсі Қырымны зәрет етті. Кеченлері Қырымға Великое русское слово адлы 12-ші халқара фестивальге Валентина Матвиенко келді. Авали маңында оны Сергей Аксенов и Владимир Константинов қаршыладылар. Фестивалінің эссас тетбұры халқара Ливадия форумы улажақ. Анда Валентина Матвиенко іштирак етежек. Ярымадада о бір қач күн кечірілежек. Хатырлатамыз, Великое русское слово фестивалі бүгін Ялтада ачыла. Бір қач саат эвелесі Матвиенко Ласпи бала лагерінің бірінші сменасына ашты. Хатырлатамыз, кечкен сене оның ғарыдан тікленулювы башланды. Реконструкциясының эконжи басамығы кечкен сене қышта екінленді. Бүгін Петр I или яратылған Русия полис идаресі 300 елығыны қайт етті. Қырым Жұмхуриятының ичкі ішлер назырлігінде тантаналы санға бағышланған топлашу болып кечті. Низам қорқуджылары огүнде Жұмхурият башы Сергей Аксенов чықышта болынды. О полислерні Зенат Байрамнен харлады, векимет органларынен юксек дәрежеде ижбірлік алып барылғаныны қайт етті. Эн гүзел хадимлерге медаллер, фахри ярлықлар ве тәшікүрнамелер берілді. Бұл тәдбір Ахмежит шәрінің меркези меданында олып кечежек. Крымская полиция действительно доказала, что она сформировалась как правоохранительный орган. Сотрудники с честью выполняли свои обязанности на всех без исключения направлениях, в таких ситуациях зачастую, которые наши коллеги из других субъектов никогда не проходили. Я уверен, что вы и дальше сможете также честно и мужественно выполнять свои задачи по охране общественного порядка, по защите законов Российской Федерации. Со своей стороны органы исполнительной власти Республики Крым гарантируют полное взаимодействие, поддержку. Якын күнлерде Қырым орманлары зияретлер үшін қапатылажақ. Бұл сақланылған яңғылы қафлы еле бағлы. Бұақта Қырым Жұмхурияты бойынша Русия февкуледе вазиет назырлығы баш идаресінің мудирі Сергей Шахов хабараты. Қырым елбашчысы Сергей Аксенов есе құрғақлық себебінден Құрман, Сетлер, Джурчи ве ичкі районларында таби түз ташыған февкуледе вазиет кірсетті.
Мустафа Джемилев қырымлылар геноцидіне ялақасы олғаны еле мақтанды. Русияде ясақ етілген межлис тәшкілатының лидерлерінден бірі Мустафа Джемилев ғурур еле білдірді ке, Киев Шымали Қырым каналының қапатып, Қырымда құрғақлық яратты. Бұл ақта о обозреватель адлы газетаға хабер етті. Ойымды қайтыты ке Украина сув беруіні қайтармақ ақта аты түшілмей, бұнен бағлы Қырымда яшаған Русия Федерациясы гражданларына низбетен шымдықы Украина акиметі еле инсанларының ақ құқықлары riayet етілуіне зәреті бойынша көзетув группасы дүния жеметінің диққатыны желп етті ве меджлис азаларына уйғын жауап бермеге чағыра. Хатırlatамыз, Шымали Қырым каналы ярмаданын ярысыны су филетемин етеді. Оуын тәшкілатының мәліматына көре, ішілген яда суварылған сувны әсілет кесув геноцид әрекетлері сайла. Абхазиядан келген Эйет бүгін Красный адлы мемориалыны зиярет етті. Анда олар Улы Ватан женкі деврі концлагерінде еляк олған әсірлерінің қатарасыны андылар ве гулер қойдылар. Эйет иле бирабер Ахмеджит район мемориатының веккілері болундылар. Мұсафірлер үшін музейде экскурсия кечірілді. Анда оларға о деврінің дешетлі вақиялары ақта тарифаттылар. Очень тяжело подобрать слова. Сердце только печали и чувство глубокой скорби. Мы вот сегодня почтили память всем жертвам концлагеря в совхозе «Красный». Действительно тяжелые кадры. Эти кадры нужно показывать, наверное, каждый день, чтобы люди помнили и передавали поколениям, чтобы с этими жестами, зверствами фашистами нужно бороться каждый день. Keçenleri Ahmedjit rayonu ve Abxaziya Cumhuriyeti'nin Suxomi şehir toplaşığı arasında anlaşma imzaladı. Bu al sağlık saqlaf, tasıl, sport, medeniyet kıbı sallarda beraberlikte işini nazarda tuta. Я думаю, мы с ними дальше будем выстраивать и культурные, и экономические, и другие различные связи. По патриотическому воспитанию молодежи мы очень близки в исторических связях с Республикой Крым, Республикой Абхазия. Поэтому я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с обеих сторон. Февкуледе вазет назарлығының учағы Москваға Тедавилевге уч баланы еткізедек. Русия МЧС учағы уч ағыр хаста баланы Қырымдан Москваға санитар тахлиеті. Бұл ақта Жумхурият Февкуледе вазет назарлығының матбуат қызметі хабереті. Хаста балаларға ажиле тиби ярдым керек. Учу девамында балаларының янында тиби мутихасыслар ве рухиятчы болынажақ. Учақ земаневи донатмаларнен ве махсус тиби модуллернен донатылған. Во время всего полета дети будут получать адекватную терапию, мониторинг жизненно важных функций. После прибытия в аэропорт Внуково они будут доставлены в клиники Москвы для дальнейшего лечения. Қырым мұсылмалары діни дәресі әркенінде фаалиет көстерген қала ислам илімлері медресесінің еркеклер бөлігінде мезунлар байрамы өткерілді. Медресесінің тасыл программасына 10 егіт екіленді. Олар орта умуми тасыл ақында шәдетнамелер ве ислам дерслеріні кечірмеге ақыны берген дипломларыны алдылар. Программа чершвесінде мезунлар илләхилеріні ижра еттілер ве Қырымның Бұранжи муфтесі Нуман Челебеджиханының шырлері оқудылар. Кележекте мезунлары Қырым жемелерінде бір йылық амелият беклей, sonra ise олар али оқуф юртларында тасыл алмақны девам етежеклер. Мына мен 2015 сенесінде бұл медресеге, қала медресеге келдім, учил оқыдым. Келгенде өз дінімден бір шей білмейдім. Сау болсынлар хожаларым, олар шу учил арасында мана ислам дініне аңлатайлар. Аллах олардан разы болсын. Бүгін біз мезун олдық. Иншалла кележекте имам çalışacağım. Şimdi бізде практика башланacak иншалла. Ахмеджетте Қырым татарлар топлу яшаған ерлерде евлерінің сайыблері өз евлеріні ресмилештірелер. Бөле ақны оларға Қырым Жумхурият акиметінің мақсус қарары бере. Имтиязлылар бұл қанун бойынша евлерінің ве оның түбіндегі ер дамарталарының сайыблері ола білелер. Қалғанларға есе ер дамартасы кираға беріле. Ама олар істеселер дамартаны сатын алмаға мүмкін, бөле ақ оларға 3 айдан сон беріле. То, что касается полученных земельных участков в аренду. Человек вправе по прохождению 3 месяцев, согласно норм действующего законодательства, после получения права на пользование,
подать соответствующие документы на выкуп земельного участка. Хозяин частного жилого строения имеет первоочередное и единственное право выкупа этого земельного участка. Шымдыкы шәһәр мемориаты құрылышыларыны ресмилештірмек үшін 400-ден зиеде ариза қабыл етті. Гагарина Сират бақшасында маса теннисі ойыны үшін яны мейдан açıldı. 3 ай devamında тышкілячылар $500 000 рублені топлап Ишсимаил Лейханы өмірге кечірділер. Енді спорт ве сағлам аят тарзыны sevген пайтақ сакинлері бош вақытларыны тази авада кечірі білелер. Отличное настроение, планируем играть, люди молодцы, спорт в большом городе, доступная среда, очень удобно. У меня отличное настроение, я очень довольна, что такая площадка есть. Единственное, что ветер мешает, но это ерунда. Придем вечерком поиграем. Надо еще будет добавить сюда пару прожекторов, осветительных фонарных столбов, потому что это тоже надо. Мейданда эмде имканлары сынырлы олған адамлар bulunmaları mümkün. Teşkilatçılar эпосы сакинлері үшін конкурслар ве викториналар или парлах программаны hazırladılar. Цель проекта, собственно, столы, собственно, спорт и активное времяпрепровождение на свежем воздухе. Вот. В дальнейшем мы не планировали, но думаю, что площадка будет очень востребована среди жителей для организации турниров, просто встреч дружеских, да, для игры. Şimdilik bu olğan malumatlarımız edi. Yayınımızdan sonra ise Merhaba Ramazan programması canlı efirinde takdim edilecek. Kaçırmanız.